Hei hi All India Radio Aizolani Chanchin Thar Achir tu Silian Sangpuya Chief Minister Puzoram Thanghovin COVID-19 Tripuleng in Mizoram Chunga College Admission Chungchanga Harsatna Athen Thedan Voin Khan Soi Hobani Tum Tam Taklir Hing in a Soi Champai District Koshang Shang Tethamon Turin Minister le MLA te Anthok Chuak Voin Khan Manipura Rimsa COVID-19 Avangin Mi Pakatatia Hei State Chunga COVID-19 Avangathima Saber Ani Voin Khan India in dot ho na later Rafael jet panga chu Haryana a Ambala Airbase a anno thleng Chief Minister Puzoram Thanghovin apisa COVID-19 trileng in Mizoram Chunga College admission chungchanga harsatna athen theidan Voin Khan soi howani a COVID-19 tripuleng wangin rampon atangin Mizoram mi singtel aron hoto a engemozat la hotur anom boka hengzinga hian zirlai thanem tak an oma engtika nge he tripuleng hi ki an don ti hriat anilova Zirlai tam tak chu an zirlai chun zom tura kirle theidin hmuna anding lo nia hriat ania wangle college admission ti tran ahun to boxia wangin Mizoram chunga college zongjong te chukum dang aya zirlai tamjok admit dan ngai to turin sarkar poina ngen hial to ani heti irwal hian zirlai tamjok lak bel ani chuan zirtir tu lamin delona na satak awangin harsatna om theidonin alanga tundin hmuna college sanga zirtir tu assistant professor naruak zanhi chuang au mek bok ani Chief Minister Puzoram Thanga chuan zirlai te harsana to thei nia langle college lam harsana om thei hi ngai poimo in Higher and Technical Education Minister Dr. Ala Thangliana Higher and Technical Education Department Commissioner Finance Commissioner Official te DPNAR Official te Kovin Roman Nathar an ngai to ho ani Village Council VC in Thanhun tur hriat lanilo ma se Voin Khan District Shrang in Boat Sainakal Zela in Thanhun Mantur VC electoral roll tlang zarani Mizoram State Election Commission thupek anga VC le local council electoral roll siam na hi kumin march som pathuma tang khan thotan ani a COVID-19 thrileng wangin malak na te engam chen a khailaka borok azi om de nuwa malak chun zom le ni a Voin Khan VC final electoral roll hi tlang zar thei alonita ani Aizol district local council village council electoral roll chu election officer DC Pu Arla Ramha kan DC conference hall atlang zara Aizol district a hian local council Samret Pathum omin village council Samruk Pasari oma LC Samret Pathum a hian vote nei noi ni sing khat sangre le jasiri somnga paritan oma anjinga noi khat sing khat sang sari le somthum pasari chu meichia ani a noi khat sang khat le jasiri somni pakhat mi pa ani village council Samruk Pasari vote nei singa sangkuwa zathum somret pakhatan oma meichia singthum zathum somni paruk le mi pa singhi sangkuwa somnga panga ani lungleya chon DC conference hall district election officer DC Puviel Sanglenan Lunglei district VC final electoral roll sangni somni atlang zara Lunglei district kind VC za som pathum oma chungko singthum somthum omin polling booth za somni palia final electoral roll a hian vote nei singre chang sri zeli somrukan oma mi pa singli sangthum zanga somret panga le mechia singli sangthum zare chomsari panga ani Champhai district VC electoral roll district election officer DC Pimaria City Zolin Vena Tang Zara Chon Champhai district chunga vote nei hi singa zali somnga pathian oma VC somruk pathni omani Kolasip district VC electoral roll chu district election officer DC Dr. H. Thanglenan Tang Zara VC in Thanhunung ber sangni som panga kuma rola ming chuang ain rol thara hian sangko ja sir somruk pakhatinan punga apunna hi zazela sompruk point bial pakwa ani rol thara hian voter singruk zaruk somthum palian oma anjinga singhi sangkuwa zali somthum panga chumi pa ania meisia singthum sangkha ja somko pakwan ombok Kolasip district ka hian village council somnga parok omani Sersip district VC electoral roll chu district election officer DC Kumar Abhishekan atang zara Herola hian mipa singni sangni zako somli pelele mechia singni sangli za somni paruk an vain vote nei singli sangsari somsarin oma draft roll ain za somsari in an claim ani Sersip district kind VC thar pali siam belani a VC somnga pali omdonta ani Mamit district VC final electoral roll chu district election officer DC Dr. Rozam Natlang Zara roll tlang zar ta ka hian vote nei mipa singthum sangthum zali somli pakwale mechia singthum sangni zathum som kwa pani an vain singruk sanga zare somli pakhatan oma in singni sangkhat zanni somli pali a ommek ani kumsangni som panga VC in thanakhan ma me district chunga village council somret pereta oma kumina VC in thantura VC thar pathum siam belania wangin VC somko pakhat anom don ta a hengba ka hian an mani khuwa VC la nei velo an ko then om kholian jok VC hnoya sub village som pakhata ombok
Khosol district thar pian hnuai VC in khan masabera mantur electoral roll chu voin khan Khosol district election officer puzo than moi na tlang zara final roll tlang zarta ka alan dan chuan Khosol district chunga VC somthum poreta in khan ne dona roll a hian mi singhi sanga za seri somthum pathum an oma anjinga singkhat sang ni zarok somli pakhat chu mi pa ania meisia singkhat sang thum somko pahnian oma mi pa ain meisia zali somnga pakhatin an tamjok ani Aizawl district DC pu alaram ka district task force on COVID-19 chairman ni bok chuan dan bo chi a Myanmar atanga Mizoram lo lut nu pakhat le fapa la ka FIR thelut hemitanu fai ni min jeng khan Myanmar an chung te tlo jin chu COVID-19 tripila ka invena lama thne tu te phalna lama salovin Aizola an lo luta danan bo cheta wang hian the Mizoram Containment and Prevention of COVID-19 Ordinance 2020 noya shrem turin kulikon police station a FIR thelwani a anni nu fale alo mok tu apasal te hi quarantine center da ngal ani bok Nizan dare le mini som khan khochaklam champhai district mun chen khat chu lir nging reserve scale pali point parukana na soile a annuwa zoidavin anging le bokani lir nging in tumeng mazat alo soi to tuipui ral khuate hi anthabar leya sarkar point thei top so in thamon tule atulanga chomdol turin mi tira school education minister pula chandamaral te chon helai mun hi chamchelin khobunga lir nging na ti chen mun sang voin khana tloa pusilal monpoe MLA in atoi omani minister som angin leilung lamzir mi mithiam ten tuipui ral hi an chamchil zuyang tukin khan minister MLA the lir ngin mun sang thila ti chete khotang shruai tu te nen en kola lir ngin na ti chete hi tamber chu asak dan tiktok lo le building hlui deu to te anni ti an lo shil khobunga hen Mizoram University Government Zirtiri College le Mirseka leilung lamzir mithiam te nimin khadan thlenga heng mi te ba ka hian minister rom man enzo fa consultancy services ten thil che dan an clear zui don bok ani leilung zirmi te hian mun sang an tlo kualanga man ru an ken mangin leilung che dan chuan enanga ramdanga mithiam te nen po atulangin an soi zui don ani khobung higher secondary school principal pu h talun moi chuan lir hing dan report ape ka joni somni pani jing darli lemni soma lir hing ma sabera tanga chiarin voi somret pani anging to a samthanga chuan voi za paruk anging nia sin chhe te pon omani khotang shruai du te chon lir hing awang hian na thole thil ti an thul phalem lo ti an soya far ko ne khobungin kar le zola riak te chuan leilung che thom ni om tak thom hi an thede urenga helai bor hi chang chon lir hing tan mun epicenter te po ani ti an soi Power and Electricity Minister pu alazilina chuan nimin atang khan champhai district chung tuipui ral kho sang lir hing tur te tlopoka minister chuan ti thei tam nei lo ma se theyang to ka malak theina zona tan lak pui atum thua soya lungai na introm puya torna le thaphana te inchok jang khai thin nam mizo te anni anga he hun manga ronjin hi anni ti asoibok puala zile na chuan lir hing tuar khuate tan solar street light za tuipui ral khosang sanga semani tur thu soin weme brand se chu phungboma somin sem tur za ba ka chalok somser pakhat ne na vain solar street light za somser pakhat an kenga solar study lamp zare somnga panga ba ka adang zakwa somli panga chu subsidy ratin lir hing tur te na pek tur ani thu soibok voin khan va phai samthang dungtang leithum lesen zo khuang leng le se si khuate atlo ani chanchin thari all india radio Aizawl tanga puan ani voin khan manipura regional institute of medical science rims imfola covid-19 awangin mi pakhata thia hei state chung covid-19 awanga thima saberani rims hospital medical superintendent professor ch arun kumar soidanin voina covid-19 thi puhi kum somnga proka upa thobal district atanga tun thani somni pania rondalu ani a ama hia tira kal thalo chuap lam na le nan dang awanga damdoina dalu ani a heminu hian tun thani somni porukhan covid-19 aveti mu chuani nuwa tukin khan athi puita ani heti hian ram chunga state le union territory zinga Mizoram chia covid-19 awanga thi omlona state om to ani voin khan indian indo thona aleitha rafael jet panga chu haryana ambala airbase a anno thleng rafael thona ten india leilung no thlen hen ro pui taka lodon chonani a defense minister rasnath singh chuan voina indian indo thona rafael jet anei theita chu ram chung ral thuam chanchina bung thar kain ani atia heng thona thachi te hian indian air force te theina chuna satakin athak dang nam don ani atibok puan to angin rafael jet te hi friends thona siam tu desalt ne na tanga le ni a tun tuma thona panga lo thleng te hi indian friends atanga alei thona somthum paruk zinga lo thleng ma saberte ania kumsang ni sampru khan thona le chong tur hian cheng viable se singa sang ko huin remna ano siam to ani chanchin thar cherti topna na tang pui
Chief Minister Puzoram Thanghovin COVID-19 tripui lengin Mizoram chunga college admission chungchanga harsatna athlente dan voin khan soi howani tum tam tak lir hingin a soi champhai district khosang sang te thamon turin minister le MLA te an thok suak voin khan Manipura rimsa COVID-19 awangin mi pakhat thia he state chunga COVID-19 awanga thima saberani voin khan India in Indo thona aleithar Rafael jet panga chu Haryana Ambala Airbase anno thleng chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani